Bog svima i dobrodošli u novi vlog koji je malo zbrkan jer imam snimke iz Zagreba od onako 6. 7. mjeseca, a imam i snimke od ovog tjedna, pa rekao zašto ne uklopiti sve to u jedan video. Mislim da bi bilo onako opet možda malo drugačiji fora. Da, i ovaj intro je malo drugačiji nego inače, tako da ne bude sve baš isto. Isprobamo nove tehnike i stvari. I to je to od mene zapravo za ovaj uvod, da ne dužim. Uživajte u novom vlogu. Hello! Uglavnom, dobrodošli u prvi dan vloga, novog vloga, prvog ljetnog vloga, možemo tako reći. Prvo, na prvom mjestu, što je, znači prošli video koji sam izbacila, u nekoliko dana ima onak 900 pregleda, znači to su onak ogromne brojke za mene, ogromne brojke. Još mi je čudno onak kak je taj video došao do toliko ljudi, do toliko pregleda. Da, pregledi zbilja nisu onak najvažnija stvar na svijetu, to svakako, jer da je zbog pregleda trenutno ne bi bilo ovdje. Ali opet je lijepo kad uspije tako video doći do više ljudi i da se ljudima svidi to i to nešto što sam napravila i jako mi je drago zbog toga. Želim da je onak zanimljivo i zabavno i zanimljivo i možda jednu ruku i poučno, ali ja baš ne idem puno na tu poučnu stranu na kanalu, ali možemo vjerojatno iz svačeg iskustva nešto izvući i poučno saznati, da. Hvala vam puno svima koji su pogledali taj video, hvala svima koji su lajkali, koji su se pretplatili na kanal i hvala svima koji ćete to napraviti. Zbijanak puno znači, brojke sigurno nisu najvažnije stvari i mislim, nisu baš važna stvar, ali onak dobar jedan feedback zapravo za nas koji snimamo i da. Tako da u tu ruku je korisno i važno da možemo naći temu koja je vama zanimljiva za gledati, a meni zanimljiva za snimati i to. Prvi dan vloga, novog vloga, prvog koji se bazira na nekoj ljetnoj tematici. Iako ima još elemenata iz Zagreba što sam snimila, pa sam tu ukrpala se u ovaj vlog. Bit ovog vloga, zapravo sam se htjela više zahvaliti vama. Ako imate neke ideje za video, slobodno možete komentirati, pa možemo vidjeti mogu li ja to snimiti ili ne, napraviti ili ne. Nije bilo ništa baš posebno, malo sam vježbala ujutro. Pogledala sam epizodu, ne cijelu sezonu, ali epizodu Stranger Thingsa. Jako mi sporo ide, ali imaju tak dugačke epizode, ova je bila sati 40, mislim da je sad 40. I još uvijek sam pod dojmom, tako da treba mi se malo sleći što se sve događalo u toj epizodi, ali brutalno, do sad je brutalno, ništa manje nisam ni očekivala. Visoka je očekivanja, ali za sad opravdavaju sve. Apsolutno hit. Tako da, ekstra. Što se tog tiče, a ide malo odmoriti oči od svih ovih ekrana, jer sam i već nekoliko sati na ekranu i izbilja mi dosta. Tako da ide malo van na brzinu, iako je poprilično vruće još uvijek. Mislim da je nekih 32, užasno. Ali idem malo van, jer malo mi je dosta tih svih ekrana za sad. Pa kasnije imam neki dogovor, tako da moram na taj dogovor otići. Nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. And I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep crying.
je to od ovog vloga, nadam se da vam se svidio, malo je drugačiji nego inače. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro u novom videu. Bok! Reach out to call you, but I know I will someday.